Yesus kasasalit korowo dumi asoko iram sinu kadang betul Yesus nasolio harus dito no ditambalo Yesus kasasalit korowo Kaya sunong kaswabon, kumadati din sanan, pengkuron na tabarot sa minggu, takonod anak ko pagyampay dat iswanggot kay sisan sumambayang kaswabon, gi. Ya di sa minggu na hoy. Kanaw, misisat ako pad iswang sambayang. Kinarahingan esundu, iswang kerajaan sorga, konsiko dot kaswabon iti, tu kano hepatilambus dot kay sisan dot sumambayang kaswabon na bayno. Palagasan na hot, piramutan dahil ay alumis gisambot pupusan dahay ti kaysisan dahay santab di ang bulayan dahay nga manahak dot susunod am kapurimanan dahay damin sa makumadia. Tinasamayang dahay isang ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sa naksabon, kumadati din sanan, paingkuro na hot nipih do kayo dit kasadop. May galit sa nangon nipih ko hoy. Muna po sa nangon nipid pira-pira tadaw dit minggu di bay no. Iri nakante ano ilanam o gumusorohon idi ko ay mimangga iso nakapailan dat o gumu no awayaan dat minggu bay no. Di song kanihab nga may dapata di Bollywood may rumah sakit. Nakarikota dihilad so okay nga. Kulam na kura rito sigagkad ka-jimit engine di karita. Hingga pa di patakaki lah. Nga sayra dat man ko kaguhon mo salinay dot semua nga daw dam 2 tahun. Mitanggay na pod di sangan no gulom 22 tahun lah. Jadi sekira na pod anuan da anugrah mimanggat ay patut ni rumihat bo. Patut ti rumihat ila piat ay kareta ko ila tango mutu ti kendaraan dati nga patut ta harigya anugrah bagi. Anugerah na padi nga manwon sayo iri naman dari bo. Okay, jadi kaswabon na po bay na hom ay tuluh na pakago pa ng barasan dati nga kakal pa numbur tu agyan naay di gulo nga haradit ila na pat numbur 2 kalau nga akon ko o gumu gyadi ngondo ko rito ila numbur 2 ki kamoyen na pala nga panambarasan dat karait ka numbur bahagian kedua nga ay si salad o gumu o pawayaan do kayo lah gumuit pangaranan. Ino pa hidit song kanihab nga ay nakawaya tokod ino pa'y kinalimpupuson na di nga karait tokod ti kamulakan. Hinggoh dat minagangat toko magangat toko loko mulakan dat ay mamusus sa komposyon maya na ti korohian na pumagunan may dot ino po hit pagindalanan na komposyon dalo nga amo kasansala. Iti tinandati may no dati pasuangad dit ay takanon tinumon tay ko nununo po hit mamirag iti tinandati. Yaddi badihit kinalimpupusan di gulo digi. Dadamo ta ikamulakon nga kada ta kono dot ay silap langkah tay ko
salah langkah nakuro. Tu silap tokono pa lang salah langkah nga magano na timpu dat gumuli kago. Dada mo ta gumuli kadi sakira nasala nasila pa lang dati nga asadu nadano rikot no gi. Miyagal nandad ay magindalan toko araga korita no kanda suang ginaon aya. Hilo no dadid kapansut to korita no. Hilo no dadid napansut. Karag korita no aya og gumu no dadi lo taguangon. Hodia nga kuroyon po. Kapalid ko sakira magindalan mantad ka na palid na kumbalo kumaid hilod manumbok katilombo sila si pitang. Sadu na dit tumanod na pa dit timpunan na pa di nga ako minamago na GPS to ako kumbalo may diri po. Mintong nga di signboard ferry manumbok iri na pintong intong nga. Pero nilinad nga ako di ko kita dit signboard dat ferry manumbok. Tilambu sa ipamanahon gisambot kori ko to kuno dit palabuhan si pitang ay uminggo no dit. May nagidi gunawa ay GPS. Intay nga 1 jam si tangha na pamatudihot gulion kago. To palad sanang tu suwab-suwab bigyan minamanaw bom. No korikot tidid apo nasadapan. Jadi iyati sebagai kaumulakan ngai nga ya di nagi kada na dati may rubato at timpu dat magindalan di ralan dat sanong tu gumuli to kadi nga osadu gumu ikadawhot kantob dati do gumuli ipay gumuli nga papatam na timpu. Sakira na pa di ngan dati ratiad isuanggot karohanian. Sayra dat apalid toko kasimpang toko mantadi ralan dat pinatudok ko kinorohingan. Gumuli toko di nga ako ni ko tumitik ko gumuli. O gumu pohit o gumu o komitmen dati gumuli pia. Miyagal ti magindalan po sadu na nga sadu toko na nakatangkus po gulian na kago. Milad lolo goton gumuli. Iswang po katumbayaan gumuli toko na pohom. To. Sakiran iri na kinobasanan no pempasi gumuli ka kago nga ay gorit kanad munang kiadi sontabit mantong kiaday. Okay. Mentaki kamulakan kago ay napupusan ko piya di gulo mentaki kamulakan dati nga iti mantad ko inakamulo ko do kayo. Iti natimpu do kayo dat popondar ko posyon. Milah ko popombangan bahkan mila nagi kamayan dat manantu papatunod papatumbayo dat nunuh nangko katutukan do kayo. Sumili ko dakutur milad asili dakutur iti natimpud mulok dat mamagusa to ko. Sumili ko sojor milo sumili sojor konto ko tinan lah. Sumili ko mangungumo diya na po santob. Nga iti na po dit jamanam nohom ginawa po sumili lah. Jadi isa ay ipangitanan dati isa bukti dat iyati na po tid popo buru do ko posyon nga antakan na tito nga mulok to ko. Tinapodi no kolataw nohom saraw po dadid sumili sojor nga hingga po di mila. Kasaraw to kunod sumili sigu puminsin na di kapinsin suay na hot ay karadya no sumili ako pagaway beng ka nga may pangapalay at pagaway beng nga nuno di kalulusan
asar sumikul lumahing ngad nakalataw na jadi mantad kinamuloko da koy ganganak iri nohot ay kasiwatan dat mila tokod mundar popombangan dot memagampot ti temodon. Sumili mo sitar, silakan. Sumikul, may sikulat da mo sitar. Ikalansanan dat pira 2 misyon, 3 misyon dati da sumanu ay iharot ginawo dat untuk sumua nga pelayanan iti na tempo dat dondo. Montok dati it molohing. Yati nga harohi ot ay tanggung jawab montok kilot tanganak dati. Mantad kinamuloko diolo kada toko na may no kadida malayo. Jangan dibebani. Kada toko na may inggorito yolo dat ginumugumu dat ay tanggung jawab. Sumikul da nga ay tamangan polot tadi no ka. Yadi toko gyadi gulo bo lebih petit. Yo kayo hit tanganak ko na kapagulo, anak sulong koduo. Purimanan no do kayo ay dibebani da tugas at mitamong git ang tadi. Jadi ilat iyati na padi maganak nga mila na padam ata kadadi patungkusan ni napurimanan dati dat niya galidi. Gisom dot kaubasanad ina pa'y tanganak kot nakapagulo nga susah-susah no pasala sikul nakuro. Mitamong git ang tadi daw. Manguhup pamalahi nga magihumbot ka kanakanon balanja. Ina padi kaburu nga padi ito ido dahuri. Jadi naratian to korihom ay mila na padam ata ka na dapat tungkusan ni tanganak dati damya galidi. Damila dagi. Kalau boleh kamu di diri mo. Iri nagi di kakuaan iti kaum pinayan nga itu ina padihit nakapapaguluh dati nga piagalan dati ihiri na dahuri nga nakasikul-sikul itit ido dahuri. Nakuro mantadet pangorbanan dit tampinay nga dati nakapaguluh. Tu muhup gadi lo mulahi nga mamalanja dati. Lebih kurang dila. Jadi may to kanila uhupay ila tanganak kot papaburu mamagampot tidit ay iman-imanon diolo. Moy dasayran isuanggot kogoyoon, isuanggot kolahingon diolo nga ay kapuriman niolo dat puji Tuhan tu nagampot ta iman-imanon mantadet akon na poko sukungan da molahingku kanda diolo di. Oke. Kasuaban na padi bayno nga patilambusan dati tit kamoyendet panambarasan da right kanumbur. Naratian dati dat kakikitanan na po nunuh na po awayan dati nga numburit karikoton. Umur dati iti taon. Nunuh na po bo nga mamagunat akan numbur. Arahyan ako dat mandati o kabay isuanggot. Yohanes 21 ayat 18. Kitab Yohanes 21 ayat 18 hingga itino po panambarasan dati nga iso pakasari ipopotongob buat ginawa. Mau boras ako kumado kayo, kumadia. Dat antakan na batid ikamulakon no. Iya na po nga mga gosat tawak no sendiri
o mamanawkod hinggan no po'y korohyanmo. Nga sayra no po lumohing ko, papagaway kapolongan no kumatulon da suway, imongogos dia, o mangigit dia dahil kayo nandit, ano piya korohyan ka. Mantad kinamulo ko dati, hinggan na po ngayon dati nga, milah ta ko mamanaw. Tinapagyatang umulog kitim, ang agaras po. Sakit nga, pakuri po, bahkan da aiso. Aiso po sakit ki. Yo ko'y 20-an. Hara mo kinangod di 20-an ka. Nuno sakit do kayo. Bobosom dugalon la. Say mo nuhod atur makan. Kog gumuan na po iti kamulakan nga dugalon. Among irad tando ka kusay dugalon. Nakura. Mantamong gatinan ka nga ako nagi sumakit to makan. Di nakontak ki pantatamong ko hirdi. Mantad ko mantamong gi kinagahuyo. Adi ngay atur pangangakan. Mantad kinamulo ko dati irini ko mo dati otalong. Tuk otalong ka. Haro orong ko dot isay na po ko na susuh dot haro kulaput. Iharot pailopot dot kulaput. Kulum haro ka ko piyot di. Nga haro nagi orong ko kula. Napakait susud miya galidi nga otalong. Otalong kana poti nga saduot wowoy o saduot orikot. Sorohon na dati kamulakan, antakan na pod amulok toko. Hinggo ngayon dati, ikamontulo na pa yung bujang kagi. Nga ay suot mugos. O konpundo dot korikot dit 20-an. 25, 30. Dia nasantob. Halip ya miya galidi nga kada dati lihuay. Rikot mo titimpu dot iyatiin dot kagasan. Umnukan hilo gayaton toko. Do hilok ko yun dit. Toko'y korohyan. Toko piya korohyan. Opurimanan toko nati montokit iyati iki umurumur. Kurayan po. Ilo nohot. Ilo na tindalanon do kaposiyon ilo. Mantadet ragang, gumayo, osukod, lumohing. Ilo no pagindaladan do kaposiyon dati ilo. Atapati mo ti kapilo dot antakan do umulok agaras toko. Sandiri toko gyamim panaw. Nunu paganuanu onuan dati. Tomodon ngayon rikoto. Sandiri toko no. Nga sayra na pundod. Kalahing toko. Milo toko pa sumandiri. Milo kapod miyagali di gulod. Mo'y nadilo, mo'y pinsakay bas. Teko pa yung kuro. Toko no milo. Asaraw ko ibolyaw dahay kusay. Sayra na pundod mamanaw. Itinapagyaso tiring karita takot nga panangiwanan. Jadi ikaritad ikuda idi nga narag nagya alam bo. Jadi manual. Ngayon kunondo ukabait tatabon na panangigalibang sakayon disyo. May nagisiyad diri dandaray bo. May nagisiyad diri dandaray bo. Kamon po nga milo. Palagosan no na pa rin. Ano katunod. Sa kira mamanaw itindalanon. Monoro, yung na po mo nilambus. Katunod hingga huwalay. Hingga madit. Hingga packing.
pondorongan mi karitad hiri, mamanaon pa siyam gumuli kagum, ompom na akatunod. Iya dina kamoyan dat kagasan, kagasan to kuno, yati mongigit hingga pagangatan, hingga pananggayan, yati nohot ay lansanon. Ompeng kana gila molahing dati. Mentok do kayo iharap molahing ket ay 70-an, 80-an. Opuri mananda dati lo, hingga pananggayan dati, hingga pagangatan, igitan ta may rumah sakit, nu kadi molahing, aku na moy ka, aku na kopud. Sekira iperawatan o perlu hari tigande orwol ngayon di sumono aku no mada aku no orwol ka. Nga mau tidak mau igitan to kay kasari tanggayan to ko. Api ada ilo rohian. Iyati ikosonsog po iya di to kumadis iya di to kuno dikago. Tokay 70 no mati. Kotong obidi la numbur gi 60 na di. Karikot to padi 70 humara padi tulundat mononggoy ka. Ino po hit katangkaboh ko pwede nga mano na sosorohom orikot na pala ko mo yun da kitabot kagasanta ko po igitan mano sosoroho hondom-hondomon dati isay pamamononggoy dahot iri no mo tiit kasubuh hidik pamuhandaman dat tumongobo. Ilo no mati atagwangan dati dadamot to kapuriman to ko po ay soros umbal-umbalan no manimbangong paing kukuro mandalo kago. Harono giit ikaraitet seminar-seminar persediaan masa tua. No kasadia ko na ako ay tumagwang kalohingon. Otopot nagid hari persediaan dati da masa tua nga sira no po lumohing toko. Namilori. O gumutusin no ako na kayo mangintob. Ako na milang may pagano. Paingkuro pa di sumadia gi. Ino pa'y apatut ta sumadia nga imomogampi dati. Iyo lo nagidi sumadia did atapot kapyo. Kaman pa di nga persediaan diti tanganak ko tumagwa nga kalahingon iti molahing. Iri di keperluan kapyo. Tu iyati no palumahingom hingga pa dit. Ay so no di kait ahandaman dati. Tumano dilet Yohanes 21 ayat 18. Kagasan to ko po tanggayan do hingga hit ay apatut to pananggayan ti molohing. Pasti na iso no pa nga rumah sakit lah. Ino pa di sumadia do hilalo nga imononggoy med hinggo-hinggo. Iti nandat pasti iti na tanga na kaabaratan ay ondaran dot ay nurdi mangurus dati da sayrad tumagwang lo kamon lumohing. Pala tok. Jadi intangan no padi dati piagalon dati dit pelajaran di nakatalibom iti kasobon bay no. Kita dati dot iti na padi kaposian nga oni ba iti kaposian dati. Turu na pod taon, 8 na pod taon. Hari ko rikat siyam na pod, bahkan mungkin hari ko rikat hatus. Nga oni ba iti timpo. Ilo tanganak dati dondo mamakai po pempos. Purimon kadati nga milo na di siya may sabu, milo na di may jamban na sandiri, milo na di maganud takanon na sandiri, milo na di nga manusi piring,
bahkan det kaylo na di magonsok, kumun pa nga aruhay. Idi gulo kibiton po dati, bahkan makikibit po tumod, rumimbit. Mamanaw ko maranggarang kumihad. Dendo di si pangibit ka dadi nga mada mada na di kibiton o tingayaman. Ino po idahot tanakom osoro kuno di piro taon, talo ko apa o talo o 2 taon. Mamanaw kuno do may lawat maranggarang-garang may tanod. Nagyan po tanod to it faktor usia iti kasihatan. Korikot akud hirid. Ihirid walay ngon lawato. Nga monalipon ko nga maranggarang pumihad. Sakira na pondod ay kabanari kayo na igitan ko ila. Igitan no pula. Nga sayra dodondo. Tok si pangibit ka dadi. Nga ano di makikibit. Ano di makikibit. Agat po di ngay. Mamanaw ako nundo nga. Ako may tanod ka ko. Amo ka. Ba kano mo'y di ladumo. May pa kani disada kano gi. Ako kopud ngay na po ka. Langadon to kada nga nakatalib na itimpo mo. No kalumulolahing langadon na dadid hinongay ko kad iati ko mo yun. Iati mo yung Pinay. Timungon okon ko sanang-sanang manimungi timog yung Pinay. Nang kagayo to kono nang kasawo nang kansaw harangay no walay lasompogunan. Milot timungon. Kano minto nga tumingaha kano di mintong no kuro. Akawas po ko iya itanak. Yun di sumunsod. Idi gulo yun lo. Bayno yun lo. Akawas ko piyo ko pumadid di ka. Di milik sawo pa di kibitan. Sawo pa di kibitan lagi. Iri nga nakolohing no pa di man nakolohing. Ay mangibit nga nakoit. Tog. Akan na pa kinawas iti sikul. Purimon ka dati nga nakai na sikul. Nakano na di sanggulungat ko si Jill gi. Nakai na sinumikul iti tanganak to ko. Haro hiit purimon ka nga. Ay kumawin na di tanak ko ka. Haro hit po tumbayaan dat kumawin na tanak daw. Yudit umpama mimpi dalam mimpi. Ay kumawin na di hoy ka. Nagi okurangit pimpanaw na hilak kaday nga sa pilohing-lohing na iya nga nakolohing itanak no nga nakolohing sa pilohing-lohing na di. Haron na di ngay ot manangaki no. Bahkan induo no kapumuoki ay. Say na ko ilod hari intalu no. Kapumuoki ay. Jadi ay iri na kumoyon dat itinapakupasyon nga aniba. Nagi tumalib dat haro nagi it kapagulo nagi tanak no ko iya dat midupagun. Yadi ilo na kumondo itinapakupasyon dati nga aniba bora sa pamalayo nga sangat aniba kapiyo rurubatan dati iti kapasyon ka. Mantad ko kinaruhayo iti kapasyon dati aniba darurubaton. Milon na po, ayso no dati kamondot adadan.
kadana haro adan. Iti komoyendet koposien toko indalanen tokod miampaid sarisid. Sarisidon no dati nuno pay awayaan nga purimonon no kopiyagi. Tuon ni ba iti koposyon. Oruhay. Iswang napod Ayub 7 ayat 7. Ay. Okoro tomo diti kitab. Ino pa'y mulok-mulok po, milo pola nga bayno no po di yudit ano dadi milod okoro o kitab. Hinggo no di Ayub. Ayub 7 ayat 7. Minoboras iti. Sorohonod iti napakaposian ko nga miagalod dit pinuhobo. Iti mata ko ano ko kitad nuno ito sanong. Miagalo pinuhobo. Tumalib. Oruhay tumalib. Ititimpu dati pukul 5:10 menit toko dito numinimpun dondo pukul 5:47. Ani ba aruhay iswang ga senjam sitanga jam aruhay rumikot. Ti koposien dati nga miagaloy kadaw di aruhay tumalib tong pinengay. Orohiano kuno dat ay manugut to isoot panambarasan o kita kudhilod DM1 i-video nga hilo dagyan 50-an na numan di siyo boroso bu anuman boroso 30-an 20-an panambarasan po siya nga itinupot katutukan dati nga magiagal po mantad tanganak sumukod to ko lumohing isay katutukan dati antakan na pakagyad umur 50 tahun pinempun da 50 tahun nga okuri na di sumilik. Ya kayo 50-an haro pa manguntik da kayo. Haro hikanto nga binaras pagyad iti nga okon ko ayso nga akuri. Napakanto hit mintong sumilik tay ko main mata dati nga okon na manguntik ako mo yan bo. Akuri na di sumilik, akuri na di manguntik, akuri na muhang. Harap ya nga suway nanda dit 20-an lagi 30-an hari man ko'y pagyahawon. Karikatan dad 60-an. Bah, gumu mo ti 60-an takot ti right na po ko iti sikul. Hali piad hari o sili dokutur 60-an o sili nagi dokutur kanud igalaran-galaran ngay pangkat-pangkat ngay akawa sikul o siriba sikul ay si piswayan kapinsin ngay to kanon dagi kapinsin na po pagaway ko piya padando nga kapinsin na po magyagal na po iso to kay 60-an na di ngay. Karikatan dad 70-an nakapomonsay kadwalay agayo antakan di tamulok ko. It ko ro walay iso ka. Walay nuno po nga tingkat 2 tingkat. Molahing nga pom hingga pa di ka salakay ko tingkat hiri sawat hiri kapos hiriba. Mantad ko kinolahingo pamamanaw nga ahanam osadu. Hinggo tako pamirikaw. Moy pod hiri bilik, moy jamban, moy hiri ruang tamu, moy hiri kaki 5. Iri pohot orikot. Kamoyendet agayo walay ko okoro walay nga haharoh pohit todopon hari dapur, hari jamban, hari kaki 5, hari tirikohon dat karusi malas. Iri no keperluan
Popotong obi. Okon pondot korikot det 80-an. Aku mutusin nu, akuri tusin, ay sa pisuayan. Nunu pa di o boli-boli. Mingakan ka dadi takanan nga. Ano, ano milo mingakan iti molohing. Nipon nga ayso. Iti kapurimanan dati nga ayso. Mangakan kod pengkampay ka nga. Kumawas sa raha. Ayso. Tok ilo ti pamakasunsudan dati tigi. Jadi kamondat au gumutusin, au kuritusin. Korikot 80-an. Nuno pa'y mila tako mamolitakan no tanga sadap ka nga. Kano momusarod sadap ko pa'y kuro. O sanong nagi rinabus pot. Man podoho supo ka. Rohyan lagi ditiyod di. Melancong 80-an pa'y kuro. Kada boroso melancong. Moy pa rumah sakit nga. Ay, oing garit sumakay karita ka. Dahulu na gini mimpanaw, angatan no mimpanaw. Wah, kano mimpanaw dilod Surya Sabah angatan no hit 80-an mamanaw. Oing kuro. Iyati na pa itang umulok po. Gisam batutupani kaday nga ay apasan no mamanaw. Paing kuro lumololahing 80-an angatan no. Sumakay po karita nga ahuyan. To, koy, palad. 90-an, kadaw. Rikat to pod 90-an to it kumayon dat paili pohot ay nuridi. Pailatan pohot kaburuon. Kumayon na podi nga tumungag tay kamosik miagal lo po. Ayso na dihit milo paburuon. Amhirin nandad gumu tamo din day sorohon. Uhang kuno gidi matay ka nandad. Hilo na irit. Boleh jadi iri papaborosan. Tu tumungag modop iri no. Oy. Serad ori kotot kompo kondo kaposiyon. Tay kakapatayon. Nga magiagal pondo katutukan dati. Pagihadan lobongon. Iri no mo tiri. Mantadilo iati no podi nga kita dati niba na ti kaposiyon. Korikot tumanud do pala numan imbulay nga korikot to pal 50-an nga tokom gumu nando hit miagalidit aing Korean no hat pagindalanan dati. Aing Korean. Mantadidi kadi mo nginsok kumatidi oray tanpa yung mantadidi mo nginsok kumatidi katutukan di. Nainsok na dati lo kamulakan dat ay mumbangan ko nad iswang dat kaposyon. Pangakan-ngakan, kaboboyuhon, tindalanon, man na dati pondaro, moy kada dat ay katangki diti kaposyon, pagay-borosan tulun nga, insan, takon mo ti maya iti kaposyon. Di bayno, 19 hari bulan 1, 2002. 2022. Insan, takon kawaya ilot 19 hari bulan 1, 2022. Ay so no mongin duo. Bayno, umur no po nga 30. Insan, kano matid umur 30. Ano ogulid induo? Na oguli ibo? 60 bagi 2. Insan no. Jadi iti komondat kamulokon dati nga insan ta kono kawaya otopot no kapiyodot
may na dati pombangano at ay pagigindalanan do kaposian dati tu insan to kuno mo titid kawaya. Iti rohani dati isay no kaylod insan to kuno kapiyud magindalan. Kamuyan kuno pod di nga mantad ko ilo no pod kapatayon nga to kailannom sangira isay na kaylod insan na kapiyo paluang no det ay popombangan popondar iti rohani kaposian do rohani. Jadi, mangirod kaposian iti pinuhubo dati, iti rohani dati, mantad ko insahan to kunod ay indalananom kumundot tok kada to kuno papahay-pahayay to insan no kapiyo timpo iti kamulokon, iti umur, iti taon dati kaposian. Soroy to kuno, ay so na kumundot mo nga biwokon, ilo na dadit pagangatan det ay mundar to kuno da kapiyo, I will go. Ikalimpupusan dat ay pinangimbulayan nila 50 gisambut kompo kando kaposian nga pinagpagangatan no po siya diri nga kano to kano masih miyampay det ay apusaw to kakadaw det kaposian da tulon da suway. Hinggad mahuhup ta kawakon. Sa kirad iswang kaposian manguhup ta kawakon. Iswang rohani nga magyuhup ta kad iswang palayanan. Hinggad na pakinainan da kayo. Hinggad na pagereja. Gereja Tanggilan po to inongay nakongay na Tanggilan tunudan na di lagi. Gereja Tanggilan, gereja Kapa kapatay hinggo ta kuno po nga hiti pagyuhup ta kunod iswang na palayanan. Kada ta kunod sibuk na pod kaposian sandiri. Kapurimanan kuno iyo kadaw nga niya galid di. Doa 10 hari. Ato ko kongoy nokuro. Sibuk. Sibuk. Hari Sabat kongoy sibuk. Sumambayang piyad sandiri nga ano kadapat nokuro sibuk. Ilo no hit oporlungay dati timbangon moed haro kasiwatan dati dot tumaguang ko kaposian rohani dati. Ikalimpupusan iswanggat 2 Petrus 3 ayat 15 iti nahipagangatan dat ay kumadati dadamot tet apokorikot tet kinorohingan nga iti naday kasiwatan datid onwon toko. Kasabaran na kinorohingan do rumikot mandati onwo. Moid popondar to kadadit milo pondaron. Haron na po hit paingkilong-kilong nga milo podman patulid-tulid do. Sa kirad naunsut toko nga milo patumindal kago. Katampisal kodon sa lopakaw kagalam. Adoy ka milo patumungag kasari. Jadi mongkuropit sa kirad paingirikaw ko mingkakat mongkuropit tangay tatud. Nga mila ta kapamundar, mila ta kapamumbangan. Dadamot tet paingigit ta kapati pinuhabod pinalasan da kinarahingan kumadati nga iti nada kasiwatan dati det popondar kaposian. Ay so no kasiwatan dati suay dondo nati. Dondo to kono. Jadi sa kirad timpo dondo iswang to kapolidon sikapan na kamagumuli. Sikapan na dati onsut ta pagakod. Sikapan na mamagayat. Isay na ko ilo daharatulan tila siriba ko. Haratang kalamay ko harot tampaluluho. Tay ka nuruan dat rumunda sinit. Kuto
sikapan na dati mamagayat ki. Sekira napalid ko na korikot tat ila sipitang sikapan na gumuli. Mo'y asadapan, atuangan. Dadamot ta harap kasiwatan dati, ilo na dangay let kapuasian da rohani dati nga sikapan ta kono popondar. Santabit ay aralan da kapuasian rohani dati o tumbayan ako hara na pohot bohiton. Hara na po kabalingkahangan to ko sebagai tulun-tulun dit kasari-sarid mandorogon imbayato. Nga mantadot panghupan da kinarahingan o tumbayaan to ko. Nuno pa'y awayaan dati pasarahan to ko kumakinarahingan mo'y hara kasariit panghupan daw. Okay, jadi miagalit pahilon to kana dilo numbur ko bahagian kedua hilo. Miagali haro na dihat ay nurid di warning nga tumingkod ki. Mingundarang nga di hasiaran stuck na di ka. Nga puji Tuhan tusantab na patit ay kapurimanan dati kalomokon kasindualan itindalanan na kapuasian nga hara kasari sa kadung kinarahingan kuma dati. Iso ni keperluan dati nga rumikot ang parikoton dati kuma kinarahingan son tabit kagaton it atimbabaan dati isuang na kapuasian. Moy dat mila kinarahingan dat manguhup dati. Mamugunan diti magisusuay at purimana toririmo o sinduana kadagotong haroson diho no gitambalu Yesus kasasari korongo mo ay soko ira sinunong kadagotong Yesus nusundiho. Kano misisad isong sambayang? Kinarahingan asundo isong kerajaan sorga kung sikaw tu nalimpupusan na kadaw dahay ti kaisisan sumbayang kaswabon o gumuin na yung bulayan dahay right ko ralan kaposyon iti pagindalanan na kaposyon dahay dadamot na iti pamagunan maya iti umur iti nagiot kalimpupusan na kaposyon dahay nagulampatan na gidahay right ko po nanudan dit boros-boros no. Naratian nagidahay dat tinpo kaposyon nga aniba amu na dadahay apatut daman rurubato moy dat patilombo si haid isuang kasari dat katumbayaan ang pananudan kumadya. Agumu at kalamukan dahay kapolidan dahay mantad ko ay kaboboyohan dahay sebagai datulun nga may nahay uhupay gisambot nuno pahit pagindalanon na kapasin dahay ita kapientok na karahiano nga kanoy haydat papaburu papatunod miantok dadit karahian at kapasian na pinatudok no kumadahay. Kung sikaw Tuhan tu akan no naghay magindalan na tada Dubai no. Hingga na po rikoton dahay, buruan dahay nga harakasariit pangintirungan ang panghupan no kumadahay. Tinasamayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati, kada dati lihuay dat kaswabon da suwab nga kano to kakago dat
kapag sakirana alumisda piramutan. Okay, mentok ko iso kapailan dati right di garung nu kadhino dakod iti dia garung ko rasuk ko bangkad iti pono sokot bangkad rasuk garung panampakay pono sokot. Ino po hit t-shirt berkolah nga ino po ay sangaran nga nasiap ipohit kingaranat apo nahatas ko piyo. Rahiano ko mamasod at isay na po daw ko with osomok tay ka kumbaya dahilad navita tay ka hilad di eldameldi nga abuli kaw dat tumilambus da mga dahila. Haron no hit ay sokola haron nagiit pakayan koprat nga ina pa'y pakayan koprat nga i-standard to kano po siyom tumanud na pod pangalaman dahayom haron nagi-economy hidi nga ay ujung-ujung gat agumu o complain dat tangawlun to aruhay nagyanda nga atalupot ang watik-watik hindi bakasyo. Jadi ina po dihit rekomendasyon nga i-standard lah nga abuli-buli matigatang pasadia kasarid hinapada na bulukon lah nga irene kamondat standard gari bo si standard abuli dat nakakun na siya abuli isay na po da ko'y kasiwat direct da mga hilo mangudar ko direct da hilo nga abuli aron no hot ko kunan di siya may galid di sakirad amu nga abuli nagi dat mangudar mayadit katua kalas kimontok na pod kapata dan dit irasuk nga haraduo i cadangan di siyo kumaiso potanudan dit anggota gereja the haron no ikorikot miagal ko Elder Andrew sakira na pod may siya hila di Meldi nga Elder Meldi nga mentok ko pa di mantad gereja Tambulion mila siya igitan kumoduo sakira dat ay har kasiwatan kapiyakunan di pasar daerah nga satu daerah igitan di siyo dat gumuli contohnya daerah daerah Suk lah igitan di pasar daerah Sukit satu daerah dat mangigit iri na po nga ay sokos nga sakira na pod ay so ko nga di anggota dahilo imo sitar nga akasiwat at kapangigit paigitan terpaksa dati da pakirimon untuk satu gereja hari-hari mo ti pangiriman di ringgit hingga 10 ringgit maturi. Jadi sekiranya po di individu miagal ko sangulun ko no nga ngayan po di dihirid kos pangiriman lah. Okay. Jadi ino po hit iralandet mila datit igitan dat ay so kos panghantaran nga umbalan pa diri lah. Nga montok gereja ay sa awakilom makiano hinday head alamat ta hingga pakirimanam may iso nando sas sorry son ta kono padi pakirimom 7 ringgit teko apa da ringgit at sas sangulo nam agumo dadi balanja da miya galid di sakirad insantim po mga yakud hilod kutabulod kanggo mila ta kay umbayaan dat mononggay don kutabulod. Okay, jadi ingka na kapailan natin karait ti panampakay. Hinako po kapiruba tako dot kasuwabon da suwab.
sonongon dati magindalan daw da baino, intang-intangan kalang-langon dati kada'ned apalid awnsut kagalam, moy det ati buset tindalanon dati. Hinakaw po.